Rusija i Kina su strateški saveznici koji neće stvarati vojne saveze i ne rade ni protiv koga, izjavio je predsjednik Rusije Vladimir Putin na plenarnom zasedanju Međunarodnog ekonomskog foruma u Sankt Petersburgu. Nismo u vojnim savezima sa Kinom, mi smo strateški saveznici, ne radimo ni protiv koga, radimo za svoje dobro i za dobro svojih partnera. Ne nameravamo ništa da zamenjujemo, rekao je Putin na pitanje mogu li trgovinski odnosi Rusije i Kine da zamene ekonomske veze Rusije sa Zapadom. Prema rečima ruskog predsjednika, odnosi Rusije i Evropske unije uvek su imali višeplanski karakter, a trgovinska razmena iznosila je više od 400 milijardi dolara. Mi smo otvoreni za saradnju sa svima, dodao je Putin. Ruski predsjednik je naglasio da su odnosi Rusije i Kine u međunarodnoj areni najvažniji faktor stabilnosti u svetskoj politici. Ni sa jednom drugom zemljom danas nemamo takvu dubinu i širinu odnosa kao sa Kinom. Zaista smo u punom smislu te reči strateški partneri. To se može reći bez ikakvog preterivanja. Posebno je važno to što se kod obe strane uočava težnja ravnopravnom pristupu rešavanja raznih programa. Zbog toga su naše kolege podržale izbližavanje sa Kinom u okviru Evroazijske ekonomske zajednice. Imamo dobar program aktivnosti. Razgovara se, rešava se, a uveravam vas da naši stručnjaci i kineski partneri rešavaju sporove u vezi sa svakim stavom. Krajnji rezultat je pronalaženje rešenja. Težimo pronalaženju tog rešenja i pronalazimo ga. U tom smislu mislim i uveren sam da imamo veoma dobre perspektive, rekao je Putin na prenosi Sputnik. Kada je reč o sovjetskoj politici u celini, on je dodao da saradnja Rusije i Kine na međunarodnoj sceni bez ikakve sumnje predstavlja najvažniji faktor stabilnosti u svetskim poslovima.